Ćao svima ljudi, ja sam Lara. Ja sam Lara. Ja sam Nikola. Ja sam Lara. Danas odgovaramo na vaša pitanja. Ja sam Lara. Znači ljudi, dobrodošli u novu epizodu i šta danas radimo? Jo ne, rekla sam odlično. Pitanje i odgovore. Ostavite like na ovom videu prije početka videa jer inače vam se neće ostvariti želje. Od 2 sata odnosno. Jako je već kraj prvog mjesta. Obavezno stavite like i subscribe gdje ćete imati tu ili tu negdje. I možete komentirati još pitanja i bla 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 bla, krenimo, ajde. Ajde sliku Lare ovdje. A ne vidi se šit. Prvo pitanje, to jest nije pitanje, uglavnom, samo Vljuk si je rekao nema pitanja, samo lijepe želje i da budete uspješni. Znači sad smo bliže jer vi stvarno želite vidjeti ove face. Ne, nego ti hoćeš da oni vide. Da. Evo vidi sad. Drugo pitanje je Džejlana Bolić. Da li volite band Big Time Rush i ko vam je omiljeni? Ne. Mogu ja reći, ovako, ne volim, ali prije sam voljela i ja i to zapravo voljela. I ne znam kako se već zovu, ali... Ja sam samo gledao tu seriju onako kad sam... Na Nickelodeonu. Jer sam ostajao onako full dugo budan i onda iCarly, Victorious i taj Big Time Rush. To sam možda 1-2 put pogledao, ne sviđa mi se baš, ali... Ako... Mislim, znam jedan koji mi je bio najdraži, ali ne znam stvarno kako se zove. Omiljeni pjevači i pjevačica, strani i domaći. Ti slušaš neke tamo one... pop, folk... Ali slušam razne pjevače, znači... Nemam baš ono da baš od tog pjevača sve imam. Ko neki izbora, tako da. Sve pomalo uglavnom. Cajke i neke domaće. Cajke i neke... Opa, cajkice! Ja to ne slušam, ja to ne volim. Outsider. Ajde ako ja moram birat, ja volim ovog Charlija, što pjeva Ljubim cajke anymore. I od domaćih ako moram birat Natalie Distar. Omiljeni glumac i glumica, strani i domaći. Ja sam to rekla u onom videu. Da. A ja inače baš i nemam, jer... Svih volim nekako podjednako. U svakom filmu se nađe neki dobar. Možda Zrinka Cikušić, od domaćih. Omiljeni youtuber i youtuberka. Što se tiče stranih, počeo sam gledat Shayna, onako baš je... Shayna. Što se tiče youtuberke... My Life is Eva. Ne, ja ne gledam to, ali ne znam, nemam baš tako neku omiljenu. A što se tiče balkanskih youtuberka... Ja baš nemam baš ono kao najbolje, ali volim svi gledat onako. Čiji onak sadržaj. Pogotovo ovaj mali youtuber. Da, ja recimo evo It's Geeks. Nju. Onako ima, ona je mali kanal, stvarno ima predobre sadržaje i kvalitetu i ne znam šta sve, tako da njeni videi mi se sviđaju, a već od nekih... Borna Smolčić i njega odite pogledat, jer stvarno ima super videe. Da, i zaslužuje duplo više, ne duplo, još više naravno. Znate šta mislim? Psi ili mačke? Psi. Psi. Ali volim i mačke. Ali više psi. Pratim vas od početka i voljela bih kada bi moja pitanja odgovorili i pozdravili me u videu. Veliki pozdrav za Džejlanu Bolić. Pa sad za tebe. Veliki pozdrav. I drago mi što gledaš. Inače ovo su pitanja, dolazit će neka starija pitanja koja nismo odgovorili u nekim prijašnjim videima. Jer mislim da smo i tad jedan put postavili kao za Q&A i nismo odgovorili, tako da. Ante Krstanac pita, koji ti je najbolji trenutak u životu i može pozdrav? Pozdrav za Ante. Antu. Najbolji trenutak u životu? Pa ima ih možda više. Ne znam. Nemam baš ono neki upečatljiv. A što se tiče YouTube-a? Da. Verifikacija? Da. Početak, sam početak je bio odličan. I možda poznavanje s nekim YouTuberima. Da, to je definitivno. Denis Latinović pitao, će biti još giveawaya i pozdravi me. Pozdrav za Denisa. I bit će giveawaya, ja mislim, kad dođemo na 5000, što neće biti uskoro, ali će biti. Ali šerete kanal sa vašim prijateljima i bit će što prije. I bit će naravno još giveaway. Jovan Novaković.
Da li ćete snimati još videa sa It's Kicks? Pozdravi me, please, kraljeni ste. Pozdrav za Jovana i nadamo se da hoće. Da. Tamara Tami Pavićka pita. Koliko imate godina, koliko dugo snimate i pozdravi me. Pozdrav za Tamaru, snimamo, uskoro će nam biti 2 godine. Imam 15 godina. Ja imam 14 godina i to je to. Da. PewDiePie pita. To je kažem. Meni ste vi svi super. You are all great to me. Subscribe to KTT Blitz. Hvala ti, kako nas znaš, Iskreno se nadam da vidite ovo. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Htjeli smo vam reći da još u komentare ostavljate pitanja jer će u skoroj budućnosti biti još ovakve pitanja i odgovora. Vrlo uskoro. Obavezno stavite like. Kako dobro. Ostavite like i subscribe i share i komentirajte. Dobro, to bi bilo to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.